PR Tamjila Ise, Center Langakna, Aikogi, Praza Sibu, Kaishu than a Kanba, to meet Kangdom the Kanba, even Honorable Prime Minister Masan Magnavoba, no visit or Taba, Adoga, Aikogi Ladyba, Aikogi Minister Obiramba, Tamobirian Masamanasu, no Prime Honorable Prime Minister Unavangan Hitaba, Iran Sigamari Lena, Masina, Maswai area Seda, Kokomina, Fondo Kiva later. Aduna amadi amukona phongdo khiwa leire madudi ekoi thauna leina thengnagani ekoi kaisu kiroi India Union na ekoi da suspended animation thamjila asu PR thamasu ekoi thauna leina thengnaba tabani habegi wafam ekoi adu phobo thamnakre loina na ain haijaningi di hujik masigi ekoi state sidaida PR thamlakli base president rule suspended animation thamjilakli isi tha ani chatpa hairi se tha ani ki manung da sem barja gi wakhanda di masi tha taruk ti soi soi dana dum tawkragani tha taruk ki manung sidai da election commission of India na aikoi gi 13th legislative assembly gi aikoi notification thog election tawraga aikoi 13th legislative assembly gi anoba lenga kam lakna nabagi soi dana tawrakani haibasa gi tha Thani sig manung the lenga kama sem gani have with has a late late assembly on the dissolved or yes assembly dissolved was article 174 the hijack the constitution crisis later yes later bani kanagum court the chalagadi so the namasi court ki verdicta dissolved or haningai late havanida lapses to 6 months ki gave to Kendo Krabaneva. Yes. Aduna Maram the Lingak later to Marilyn Lemetreva, Adana Tato Parareva. Anubatom the Helium Nawasakado, Adudeki. No, Aduna Sagi and the key President Laise, Masi Sama the Sama, Mr. Birin, Amadimagi Party, died and Habasima, Masi Makoina, Masigi, Maral Sidaki, my lady, and Bearoi, Makogi Daitani, Makogi responsibility, Makoina PRC Lakan when he Habasima, so 8 times again. Aduna Masi Bharatiya Janata Party, BJP, Hari Party say, Manipur Gila Hagasana, the Duguma Party, 2001 the so. Like Hyderabad Honorable Prime Minister Atal Bihari Vajpayee matam dasu PR lakhi aba Manipur da 18 June thoki aba thoki ado handak su tawri sine sahi ani hena irang leidana mihat mipun thoktana mi sahum ginaya siraba yum lising manga lising taruk hena mai thadana manghan khraba mi lising humfu hena this ai kai mai makai leidana IDP oina leiri bane aba sigi phigam sidaida ai khoi thajabadi even I samak I wari ma tawjage I lilong AC dagni lilong assembly constitution ni ado I khogi public singna hujik I khogi lilong kendra gi swai batai I ngon da hange ba oja khogi congress party se karamba matamda amuktang I khoi congress party na sarkar paira pase khoi ngaijari amuktang congress na tawraga I khogi manipur sida tangdu leita ba dugumba state ama amukta di wahen biu hai base public sina I khoi haira abane ba aduna ai na haijani ni di losilak pase da I khoi sungsoi soi dana andak I khoi gi tarahum doi suba legislative assembly sida di manipur da congress ki lenga congress ki chief minister ama soi dana lak lagani hai base ai thamjaraga Okay. Baza aroiba wahang tanga I hangja hoge. Akogi Congress Bhawan the phamkiba ngarangi kanwada press release da former koi CLP leader Okram Ibobina phongdoki warol amadasu PR lakpase pamde anoba akogi CM makhal laga athuba matamda lenga public nga kama hansil halo heba warol phongdo iko masida natana mu khogi former CLP leader na phongdo ki ba warol amada masigi reaction je habdi khogi article 355 internal disturbance and external aggression 355 di lai re habsi even khogi Amit Shah na bo high grabane ba masidi aduda ngasai article 356 se unofficially hana chana dana lai rabani haba warol amakha former CLP leader na phongdo piriba sigi reactions na kamai to bazano za angtang thambiu sigi matang unofficially ne di hairi ba
honorable like adudi moina khondra chu unofficial de yes order haidi as a congress ki spokesperson amoina akogi former CLP leader na phongdok ki wafam se habadi tasengna akogi 13 dagi ne officially akogi PR impose tawre habadi adu habadi speculation ne ba aidi chingnaraga leiba an official loiba pot se matau karamna PR la aba matungda former akogi CM jina phongdora iba magi reaction se sigi reaction se no ja kari oigada ki si achim tanga roiba wahang tang thambiro madu akogi honorable CLP leader Congress party gi pabung ibo bina phongdok ki wafam do iseng sena article 356 se akoi hanadagi hauna chatnare haiba chatnarabani haibagi chatnaba haurabani haibagi arthadi chatnare haiba nate adugi arthadi akogi laingak se both center and state BJP gi double engine laingak sina karigumbam ho tawbungam daba adagi akogi honorable chief minister William Tamo Birena akogi adum puppet ki type ta center laingak na haring khoi dum tawba mahak masadagi akogi unified command gi chairman lawthokpa adagi adugumba mayam duna maram oirakanda state sidaida magi law and order subject state subject ne ba adu magi mana law and order di center laingak na pugadabani haibugumba sugumba ulta pulta akogi mari leinataba mayam ngangdra tawbaduda akogi honorable CLP leader na akoi lawthoktaba PR do di hana mamangdagi adum leirabagumbani haibadu adugi matangdu haibane okay dictory oriba amana state ki dagine amana akogi Indian akogi union government dani hai phongdo union government gi MP mana phongdorakpani amana state ki dagi phongdorakpani adumakpu ngasagi sambit patra na phongdoi ba statement se how far akoina kadai phau yongna assure tawba yagani habgi thajaba lay as koi BJP spokesperson na moina congress ki spokesperson na moina ngapi gani han maktada north east window bu yang biriba Manipur gi pajapuna mapu kai khumna buchari loinana ngasi gi north east window gi asigumba program asida kai gi panelist on election biriba kai khumna jari bai gi oja ani buso kai khumna buchari aina ngasi gi topic reactions on president's rule in Manipur haibasiga mari leinana aina thamjaning libasi congress ki spokesperson namoina ngasai khoi ahanba akhoi anchor na hangbiriba wahangbagi da laksadringai da aina thamjaning ni singa sai khoi honorable Manipur Pradesh Congress Committee ki president Tamo Mega Chandrana akhoi ngarang press conference ta thambi ki haiba akhoi proviso to article 3 gi matang da akhoi pabung mani na su thambi khre aina haijening libadi honorable president na akhoi proviso to article 3 da panbiri basi hairiba proviso se masi suspend tawi haibne ba masi kadai da haiba matam da akhoi honorable president of India gi proclamation da palle masi palli aduna masi ai haipet proviso do mayam da haipet pathok sarake the proviso of article 3 of the constitution of India states that a bill to create a new state or change an existing state must be recommended by the president before it can be introduced in parliament how does the proviso work proviso sig matawgaram na thawak tawge hai matam da ahan da the president must refer the bill to the state legislature for its opinion within a specified time. Yes. Opinion. The president is not bound by the views expressed by the legislature. Not bound. Yes. And next is if the state legislature does not express its views within the specified time, parliament can pass the bill. Number 3 point. And the last is for union territories, there is no need to refer the bill to the state legislature. Aduna hairiba sigi proviso se sigi si suspend tawi haibnina swai sidaida akoina apprehension leiri si Congress party na apprehension leiri si kadai dun hai matam da Jammu and Kashmir da makoi gi
टेरिटरी अनि थोखिबो मतम से हाइबा प्रोवाइजर टू आर्टिकल 3 सी मोइदु सस्पेंड तवे सब मानना ओके अदो मयाम जनरल पब्लिक नदी मसी जम चम प्रोक्लेमेशन टू दम पीआर अखोगी सस्पेंडेड एनिमेशन थंबसी दैदा अदुम पल्लक पनी अदुम हातब यादन हातिन बनी हायबा अदु असेंग बदी मसी अखोगी जम्मू एंड कश्मीर दा प्रेसिडेंट रूल थमखिबो मतम सिदसु हाइरिबा प्रोवाइजर सी सस्पेंड तवी मरम मसिना ने कोइन एप्लीकेशन लेन अखोगी इकाई खुमजरिबो ऑनरेबल प्रेसिडेंट तामो केमेगा चंद्रन फोंदोखिबदो अदुना गसाइगी अखोगी एंकरना लाखपीखिबो क्वेश्चन अखोगी भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की हुजिक नॉर्थ ईस्ट की इंचार्ज ओइबिरिबा संबित पत्रना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दा कंप्रोमाइज तौरोय हाइबने मान हाइरिसि मान अदु हाइरपदने बखोइना अमुक स्वाइसिदै ते करी लेगेना अमुक अखोइना चिंगनरेइसि हिडन एजेंडा करी लेदरिना मान मसि पल्लइसि करीगिना अदुम पंद्रसु याबो पोनेबा माना थवoi मक्की मसिदैदा अखोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से मसिदै कोइना कंप्रोमाइज तौरोय बीजेपी नाइना पल्लइ से मसवाइ सिदैदा करी लेगे हाइबदो मसि अमै खोइ चिंगनै मसि अखोइ स्टेट सिबु सोइदना मसि थुगाइरकनी हाइबगे मफम नचदबदा सोइ सिदैदा माना पलाबनी ने खोइ सोइदना चिंगनै अमै बीजेपी दी ngaklerga mahai tawbani masai area se da khoi chingna jai aduna masi aina haijani di ngasai Hujik suspended animation thamjilaktana president rule lai base masi ground reality si both double engine ni hariba Bharatiya Janata Party gi se both central and state laiba party ani sina ngasai gi akhoi gi state sidai da sahi ani phajilakador ba thakun mathoi phajilakaba irang se masi control tawba ngamdaba ngasi phauda normal si hanjil hanba ngamdaba asigumba mayam asigi tekchak asi makoina puningdabadagi masi makoi masamakna masagi laingak asibu laihendaba majority laina makoi gi oiba to makoi gi oiba masing number si 32 ni plus JDU dagi changsi lakli ba makoi manga march torki manga do 37 numbers laina makoi gi marakta leader khanba ngamakta base kari maram gi no hai matamda makoi masen amaga thajanraktaba lairiba leadership se bu thajanraktaba leadership si matik cha de khalakpadagi loinana ani suba point na karino hai matamda aikoi gi honorable president Sri Tamok Megasandrana mahaki brahmastra missile do mahaki adu brahmastra missile gi mahaki tweet to aduna maram orakanda aikoi gi Mamangi former chief minister haibatai Tamo Birena mahakna madu aikoi soidle assembly the house da aikoi gi confidence vote se tawra ani haibagi chingna badu laibadagi madu gi apprehension du laibadagi makoina madu da soidna makki maithiragani BJP dagi MLA singna soidna mak aikoi Congress party da saugalaga mahaku soidna maithiragani aduna di haira kanda adagi area du da makoina resign tawba adugi matungda amuk masagi laingak laijariba state asida center na amuka hallakanda akoi president rule ase suspended animation ase thamjin baneba adu suspended animation thamjili hojik house kanosi assembly dissolve tawdi hari se so damuk nai na se article 174 1 na kari hari geba se aipet aikoi amuk nai na si hoy adu khanga su ko general public tadi masidai sida ko na ngasagi article 174 1 da hari sessions of the state legislature prorogation and the dissolution haibani ko sida hari the governors shall nal void lam thok pagi du ne atu yuan la yes from time to time summon the house or its house of the legislature of the state to meet at such time and place as he thinks fit, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the appointed for its first sitting in the next session. Adu di nasagi 6 months ki lapses se lai khrabaneba. Yes. Constitutional crisis se lai khrabaneba. Adu kana gunda mana masi court ta chalaga fight toraga di akoi si dissolve tau di hari si masa mathan ta nai wakan di tawram gadra ne khalle adu dissolve se koi na haiba madu court na hai ga dabni ko na haiba ding amde tawu tu masi
मतम दु हेंदो खरबनिना सोइदना मति मदुगी कनो दु लेरंगदना खाली 12 तने बा था तरु चचाना फारी से डेट 12 ता था तरु पाबनिना 13 दा नोटिस हाइदी अनाउंस तौरपनि रिक्वेस्ट तौरपनि हाइदी मोर काखोगी राउंड अबाउट 24 आवर्स ती हेंदोइनेबा कॉन्स्टिट्यूशन खोंगाउना बगा चप मानरिनेबा अदुबु एटलीस्ट सी मतंग दा आइना ngसागी खोगी कांग्रेस की प्रेसिडेंट के मके चंद्र की ngसागी ट्विटर की याम फजाबा खोगी ब्रह्मस्त्र मिसाइल की मतंग से सी की मतंग सिना सु मागी ब्रह्मस्त्र मिसाइल सिना खोगी XCMC लौथबा ओइगद्रा हाइबा वफम सी म्यामदा चमम हाइदी हंगरगा लेरिबनेबा उजा जाकी अदु दैना लाक्सनिबा वफम दी अखोगी असेंबली रूल ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस की मतुंग इना मी तरा सुद्रगदी मसी नो कॉन्फिडेंस मोशन से पुखत पे यादी हाइबा वारो पुकन हाइदरे सुगरे अदु क्वेश्चन तोरना मी कोन मा थोइने बा अदु क्वेश्चन तोरना मी तो चीरे मानी तो खंग याद्रे बा ओके मिंग खंग यादबगी ने बा मानी सुबदी सुग्रे बा ओपोजिशन की दगी मंगा खतनी दना होय होय मंगा खतनी कोई ओपोजिशन नते दा सोमदी पुलब या रूलिंग से ओके ओके ओजा मखाता बियो जकी केनो हौजिकी मेटर से अदुना अदुगी मिसाइल दुगी मखा दुदैदनी अदु आई ngसाइना ममांग दसु हाइजरी बदुनी अदुना अदुगी अकी बदु लेरा कांदा सोइगुना मोय भोट माइथीरनी हाइबगी हाउस त माइथीरनी हाइबगी वखन दु लेरा कांदा मोय आदा डेट कनो द चलरगा दिल्ली द चलरगा आदा तानर मतम दाई सोइदना माइथीरनी अदुगी आई रिजाइन तबुना फरे हारा कांदा अदु रिजाइन तोरकने अदुना इन हाइजनी से अदुना ngसाइगी था कुन हेना मणिपुर सिदा असुकी मतिक अवाब तादना लान थोक्तदा लैरी सिदा नोंग फोबा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नोंग फो मणिपुर द विजिट तौरतेबा अदुबु हुजिक्ति महागना मणिपुर सि लेंगाक तौरबनेबा प्रेसिडेंट पाइसिन बारिसी महागना लेंगाक तौरबनी अदुना महाग हुजिक्ति मणिपुर द लाक्तबा यागदरा महाकी विजिट सोदना तौफम थोई तौगदबनी महागना हुजिक मणिपुर की यंगसिनगदोरी बनेबा अदुना महाग सोदना लागनी अदुगा महाक लाकपद अखोई येंगनी अखोई मदुगिदमक गाइजरी अखोई वेलकम तौजरी महाक लागा मणिपुर की सॉल्यूशन से पुरकनाबगिदमकता तबीरकपद अखोई येंगजरी हाइबसे आई हान बराउंड मसुमेन सुम थमजे थैंक यू वेरी मच आई नेक्स्ट राउंड किरदे लाक्सगे ओजा अखोई नकलमरोम दा हौजी ओजा दनबीर निसुपन बिबा अखोई कोकोमी की रिएक्शन जे मु येंगमिनसेबको अमखोइना हाइबसी मणिपुर लीडरशिप क्राइसिस लेरिंगै चेरक असिदा इंडिया लेंगाकना इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना पीआर थमले हाइना गेजेट नोटिफिकेशन थोकलपसे मणिपुर दा गवर्नमेंट अमा सेंबा ngambagi mihut leina गवर्नमेंट सेंबा ngamdabagi namada state asida पीआर थमजिलकपसी मियाम की डेमोक्रेटिक राइट अदु नमसिनबनी हाइने लवी हाइबा वारोलमा कोकोमीना फोंदुईबा मसिदा इन ओजादा लाक्चंगनी सिना मसिदा हाइबसी अखोई मिहुत सिंगसिगी असोनबा सी ओइदोइरा नत्रगा अखोगी मिहुत की असोनबा सिगी खुदोंग जाबसे यूनियन गवर्नमेंट लौबसे मदुदी ओइदोइने बौजा अदो ओजागी गसागी कोकोमी की स्टेटमेंट से ओजागी रिएक्शन से करी ले कमाई तवी मखोगी कनो से सी खोगी कोकोमी अमदी अमुको की सु नहान मोगी फाउंडेशन डे नुमिता अमुको की प्रेसिडेंट फोंदो की बसु लेरे मरम दी अखोई मसी अखोई की स्टेट सिदैदा पीआर थमजिला इसे सेंटर लेंगाकना अखोई की प्रजा सिबु कैसु ओइदना खनबा तुमित कांगदवना खनबा इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मसा मगना फोबा नोंग फो विजिट तौरतबा अदुगा अखोई की लेरिबा अखोई की चीफ मिनिस्टर ओइबिरंबा तामो बिरेन मसा मनसु नोंग फोबा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उनबा ngam इरान सिगा मरी लेना मसिना मसवाई एरिया सिदैदा कोकोमीना फोंदोखिबा लेरे अदुना अमदी अमुकोना फोंदोखिबा लेरे मदुदी अखोई थौना लेना थेंगनगनी अखोई कैसु कीरोय इंडिया यूनियन ना अखोईदा सस्पेंडेड एनिमेशन थमजिला आसु पीआर थमसु अखोई थौना लेना थेंगनबा ताबनी हाबेगी वाफम अखोई अदुफोबो थमनखरे लोइना आइन हाइजनिंगदी हुजिक मसिगी अखोई स्टेट सिदैदा पीआर थमलकलिबसे प्रेसिडेंट रूल सस्पेंडेड एनिमेशन थमजिलकलेसी था अनि चटपा हारिसे था अनि की मनुंग सेम बारजागी वखंददी मसी था तरुकी सुनसोई सोइदना दुम तौखरगनी था तरुकी मनुंग सिदैदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना अखोई
13th legislative assembly gi ekoi notification thog election tawraga ekoi 13th legislative assembly gi anoba lengak am lakna nabagi soidna tawrakani haibase agi thajabani thani sig manung da lengak am semgani habi thajaba leite boja leite assembly on dissolve tawrakani habi yes assembly dissolve tawbase ai ngasai article 174 do aina haijakrabadu adi constitutional crisis leirabane yes leirabani kanagubam court ta chalagadi sungsoi soidna masi ekoi adum court ki verdict ta dissolve tawro oi haningai leite haibani da lapses to 6 months ki gap to endo khrabane ba adu president rule tawre yes thato leitare aduna maram adudi par before to lengak leitarasu mai lenedre ba aduna thato parare ba hoje anuba tomdi heli amna wasa kadoi do adudagi assembly lo nong aduna gasagi handaki ekoi president rule laise masi chama da chama Mr. Biren amadi magi party gi daitani haibasi ama ai masi makoina masigi maral sidagi makoi mai leidun sien be yaroi makoi gi daitani makoi gi responsibility ni makoi na PR si lakhanbani haibasi ama so ai thamjage ba aduna masi Bharatiya Janata Party BJP hairu party se Manipur gi leihau ga chana daba aduguma party 2001 dasu leihidraba honorable prime minister Atal Bihari Vajpayee gi matam dasu PR lakhi aba Manipur da 18 June thokhi aba thokhi ado handak su tawri sine sahi ani hena irang leidana mihat mi pun thoktana mi sahum gi naya siraba yum lising manga lising taruk hena mai thadana manghan khraba mi lising humfu hena this ai ka mai makai leidana IDP oina leiri bane ba sigi phibam sidaida ai khoina thajabadi even ai samak ai wari ma tawjage ai lilong AC dagni lilong assembly constitution ni ado ai khoi gi public singna hujik ai khoi gi lilong kendra gi swai batai ai ngon da hange ba oja khoi gi congress party se karamba matam da amuktang ai khoi congress party na sarkar paira pase khoi ngaijari amuktang congress na tawraga ai khoi gi manipur sida tangdu leita ba dugumba state ama amukta di ohen biu hai base public sina ai khoi haira abane ba aduna ai na haijani ni di losilak pase da ai khoi sungsoi soidana andak ai khoi gi 32 suba legislative assembly sida di manipur da congress ki lenga congress ki chief minister ama soidana laklagani hai base ai thamjaraga okay baza aroi ba wahang tanga I hangja hoge akhoi congress bawan da pham ki ba ngarangi kano da press release da former khoi CLP leader Okram Ibobi na phongdo ki warol ama da su PR lak ba se pamde anoba akhoi gi CM ma khal laga athuba matam da lenga public nga kama hansil halo ba warol phongdo iko masida na tana mu khoi former CLP leader na phongdo ki ba warol ama da masigi reaction je habdi akhoi article 355 internal disturbance and external aggression 355 di lai re habsi even akhoi Amit Shah na bo high grabane ba masidi aduda ngasai gi article 356 se unofficially hana chana dana lai rabani haba warol ma former akhoi CLP leader na phongdok piri ba sigi reaction sina kamai to bajano za angtang thambiu sigi matang unofficially ne di hai ri ba honorable ekoi adudi moina kondrachu unofficial de warga haidi as akhoi congress ki spokesperson amoina akhoi former CLP leader na phongdok ki ba wapam je habadi tasengna akhoi 13 dagi ne ba officially akhoi PR impose tawre habadi adu habadi speculation ne ba aidi chingnaraga leiba an official loiba pot se matau karamna PR la aba matung da former akhoi CM sina phongdora iba magi reaction se sigi reaction se no ja kari oiga da kisi achim tanga aroi ba wahang tang thambira madu akhoi gi honorable CLP leader congress party gi pabung ibo bina phongdo ki ba pham do iseng sena article 356 se akhoi hana dagi hauna chatnare haiba chatnarabani haibagi chatnaba haurabani haibagi arthadi chatnare haiba nate adugi arthadi akhoi gi laingak se
both center and state BJP ki double engine lengaksina karigumba ho tawbungam daba adagi akhoi honorable chief minister Ibiriam tamo birena akhoi adum puppet ki type ta center lengak na haring khoi adum tawba mahak masa dagi akhoi unified command ki chairman lauthokpa adagi adugumba mayam duna maram oirakanda state sidaida magi law and order subject state subject ne ba adu magi mana law and order di center lengang na pugada ni haibugumba sugumba ulta pulta akhoi ki mari leina ta mayam ngang dra tawbadu akhoi honorable CLP leader na akhoi lauthok ta PR to di hana mamang dagi adum leiraba gumbani haibadu atugi matang du haibane. Okay, thank you very much. I'm